Alamet po Dr. Nogen Saikia Pan Rongbong Terang Samanyaya nong ekipajir. All India Congress Committee Rapchun Bang Haripar Rawat Karbi Anglong Kiwang BJP Klembang Phuatum Kaching Bedun. Tractor humingkoy along leki thokpen lakhinia tangka pajutlet pu akoy keklang. Kardom nili Karbi prime time birta than bang sami journality mupi non birta ang ton pen arjuik tha. Nongnam kithe alamet po Assam Sahitya Sabha barim akongchun bang Dr. Nogen Saikia Phan Bukolia Ghat Higher Secondary School along Arkoy Krehiniani Rongbong Terang Samayaya anong ikipajir pontanglo. Bukolia Ghat Chingthur Publication Pensuri Hini Rakritroxi aningkan pen Kapangcheng Rongbong Terang Samayaya anong Surihini re ingkoy aningkan aparman Assam along nongka chithangklong alamet po Phirangke Sarpo Dr. Nogen Saikia Phan Atheng ingwaisi Arkoy Krehiniani Bukolia Ghat Higher Secondary School along Laso nong ipajir ponlo. Dr. Saikia Rongbong Terang Samanyaya nong dengdet api aningarong ulo puning jesi thoi inglong monsam adondon kiplut plede jiaphan cherok tok nang ji pusi ningje ardi doklong amaya long lamet po Rongbong Terang pen chenglok Karbi anglong along nene alamet po atum chetong dun nong ekipajira maya long pachetonsi ason akitapta ingpu jate তেওঁলোকে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ বাধা আঁতৰাব পাৰে এইটোৱেই মোৰ কামনা কৰ্তৃপক্ষ কৰি তুলিলে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ওচৰ যাওঁ হৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ কি ক'ব মইনো কেনেকৈ ক'ম আৰু ক'বলগীয়া নাই আপোনালোকে কওক নতুন বছৰত আৰু কিবা সৃষ্টিৰ বিষয়ে কিবা ক'ব সৃষ্টিৰ বিষয়েতো মইতো নাজানো সৃষ্টিটো মই ইচ্ছা কৰি কৰিব নোৱাৰোঁ All India Congress Committee Rapchun Bang Haripar Rawat Arkoy Krehiniani Karbi Anglong along Nang Sunsi Dipua Long Song Kapang Tangjia Phan Perete Kang Pusikat News Hempia Perang Kepen Hilitumalong Birta Nang Pale Karbi Anglong along Puthot Congress Song Kapang Tang Thujia Phan Pura Tipurong Supia Long Kedo Karbi Anglong District Congress Committee Sai Hemalong Arkoy Krehiniani Song Kapaprangamai Ingni Delhi Pendipuan All India Congress Committee Rap Kongchun Bang Harpar Rawat Songa maya long nang chitong dunsi Karbi anglong along Puthot Congress jakong kapang tangjia phan ason alam paritikang maya long District Congress Committee song jak hor singing ti kleng duning ti Dr. Mongverong pila pen pinangan Karbi anglong Autonomous Council along EM kikitang abang pubang piatum chitong dun যে 6 শিডিউল এৰিয়াত কাটো এফেক্ট নহয় আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ বাকি ষ্টেটত কাটো তেওঁলোকে এফেক্ট নকৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে ট্ৰাইবেল 6 শিডিউল যদি নকৰে ত্ৰিপুৰীসকলটো ট্ৰাইবেল তেওঁলোকো 6 শিডিউলত আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া অস্তিত্ব আছে জানো যেতিয়া বাংলাদেশী মেজৰিটি হৈ যাব তেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ 6 শিডিউলত থকা কাৰ্বিসকলৰ অস্তিত্ব থাকিব জানো আজি বৰ্মন কছাৰীসকল ট্ৰাইবেল তেওঁলোকৰ আজি শিলচৰত অস্তিত্ব আছে জানো গতিকে যেতিয়া বাংলাদেশী মেজৰিটি হৈ যাব এই ট্ৰাইবেল সকলৰ অস্তিত্ব নাথাকিব এই কথাটো সেইকাৰণে আমি সৰ্বভাৰতীয় অৱস্থা কাটো আমি অপোজ কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দল যেতিয়াই চৰকাৰ আহিব তেতিয়া এইটো স্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে দিল্লীত স্ক্ৰাইব কৰিব আৰু দিল্লীত মাত্ৰ এটাই কংগ্ৰেছ দল যি বিজেপিক খেদিব পাৰিব আৰু কা বাতিল কৰিব পাৰিব So what about people of Karbi Anglong have been You know that we have supported আমি স্বায়ত্ত শাসন আমি 244A আমি কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ আমি স্বায়ত্ত শাসনক আমি সমৰ্থন কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিমান অধিকাৰ আছে এইটো আমাক কংগ্ৰেছে দিছে আৰু ভৱিষ্যতেও কংগ্ৰেছে দিব কিন্তু আমাৰ MP ইলেকশ্যন এইটো আমাৰ মেনিফেষ্টো আছিলে আৰু আপোনালোকক আমি এইটো কথা কৈ দিব পাৰোঁ কাৰ দ্বাৰা বাংলাদেশী আনি মেজৰিটি কৰি ইনডাইৰেক্টলি আমি এই কাৰ্বিসকলৰ যিটো স্বায়ত্ত শাসন সেইটোক আমি মানে নস্বাত কৰিব নিবিচাৰোঁ जब भी हमारी सरकार राज्य में आएगी का को हम उठा करके एकदम ब्रह्मपुर नदी के अंदर फेंक देंगे और जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी इस अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग निरस्त करेंगे दोबारा से इसे ख़त्म करेंगे इसमें कोई नहीं जिस तरह का पहले सारी धर्म जातियाँ मिलकर के देश में एक माहौल के साथ रहती थी दोबारा से वही माहौल तैयार कराएंगे और लोगों के बीच में जो दूरियां बन गई उनको हटाने का काम करेंगे कांग्रेस के जो तृणमूल कर्मी है
क्या बोला इसलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम अभी लेके आए हैं 3 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे है चुनाव की तैयारी के लिए और उसी की तैयारी के संदर्भ में हम लोगों को आए थे कि किस तरह हम लोग 21 के लिए हम लोग अपने लोगों को नए लोगों को ट्रेन कर सकें ताकि हम लोग 21 की लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ सकें ये मूल उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे AICC की तरफ से Bukatan Legislative Assembly Constituency Surihini Rakrener Cap Kresir Cap Aningkan Nabaha MLA Local Development Asai Ki Oya Birta Perang Kepen Birta Nang Pale MLA Local Development Scheme Pen Hanjang Langso Lang Tengarong Hemai Hanse LP School Patho Klamalong Long Lekitok estimated amount 2 lakhs and Panong Ponlusita Bangso Asai Ki claim tractor hum ingkoy along lake Hokpen Lakinia Tangka Panahokpen Patho Klam Nonke Aprangason Tak Tak Lolasi Bangso Asai Ki claim Abang Puapan Langcari Dun Serak Nang Jiapan VDC Chairman Resourcing Narapan Rong Arada Tumpen Kachuning Rip Padupon Arkoini Pai Crazier ni Guwahati Rukmini Nagar Auditorium Hall along Kipedopon Mr. and Miss Assam Surihini Re Inkoy along Puthot Miss Nilmola Teron P winner dapen Miss Basketball Chipahai Dunabirta Perang Kepen Birta Nang Pale Kajirong Hangpi Memorial Talent Han Society President Gautam Terangatum Chirap Chito Dunpen Taralangso Rongklar et Arong Amekar Anjit Teron Lapen Rupali Diori Asupi Miss Nilmola Teron P Surihini Rakresir Kep Aningkan Kipadopon Kajirong Hangpi Memorial Talent Han Society Miss Karbi winner and Miss Basketball Miss Grand Falcon Festival Surihini Rakresir Kep first runner up and Miss Photogenic Mr. and Miss Seven Sisters Surihini Ingkoy winner Lapen Mr. and Miss Assam 2020 along Puthot Bang Ingkoy the Trok Chipate Dun Ang Bongpen Miss Nilmola Teron P winner and Miss Basketball Chipalong Dun Non malam so por phan birta amon ton peksna Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need. Groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo piputot birta along Wangtulo Tok bangahin kapaprang dun thek jiapan bidisori kachipachoya maya birta perang ke Kelvin terangpen birta nang pele Pinpur dami kidamtang arkoi ki thomani Chinthong constituency sorbang hinitoron hema sumarapan Nogao district raha podim lokapachali dunji pura kona soa hem kachubidun muso soapan banghini apan kapanahok kopi kason banghini ang bong achekle puapan amek saini perosi amek hin kapalang nodak lo puthot bangso so ainut arta krip liao supi mate angjir pia phansitami chulang rem detlo lason si aniwang pen rap ki thi ki jang Kangbo mitang alamalun kecetinia pai nang bad bomajok idamtang arkoi crazy ani por pai isira minithom kepapor West Karbi Anglong district Chinthong constituency arlo Chinthong rongbong pinpo rong along West Karbi Anglong Mahina Samiti Committee Social Worker Chinthong Youth Development Organization Lapendong Kamukam Press Club Atumpen Padir PC Awareness Program on Education and Child Labor Padoponlo Lokachari ahin angsong karlunang jiadim arum suntang lo athe Thanbang atum sai he mate school aningkan mate achiklo sai kechidam de kidam kiwang towar mesen ave pencheng lok ason akisung aputhak chihut chiput kechipe choi pado sai chuti kike program ke dile na so arhan ke bachar media aminu atamla maha dehu na so lo labang so joy ke ben indi jimani ke lo je kan ko basu so se indi ko so ba ka pe la sala la tom mata jo se nani i bo truk penas
sign a certificate of alam here. Tunda ke Osman kan cibidun boleh tante cibidun de apna ha family hala da kona cibidun jima hala hen ko koson we have muni da tuma la so bangsa ciminga kamena ni a family background ko sia ada nok kan pula kene la so ahem malo hakko ko pe koson ma la so family member la so ahem malo Kinso bangno, aruso bangno, asoma no, supino, supurno, na hai tum akareskan koson malakum koson dihak ma. Na hai kai ni tum lang. Bang Sualong nominated MSc Simarong Hangpi, SCF Dhon Singh Terang, Hakim Rongpi, DMC Coordinator West Karbi Anglong District Advocate Santanu Rongpi, Karbi Anglong Autonomous Council XEM Sarim Dr. Mirlongki Terang, Abhijit Crow, ex-president NKSAMA Budharam Singh Ronghang, ex-president GGKSA Lothan Bang Chinthong VDC Chairman Lapen Kitheyatum Chitong Dunsi RDP Dunrinti Rong Marjong Arat Rong Arta Thongke Prakithom Ki Chokar Ni Ketalon Jiapan Kisik Kidang Pona Birta Kat News Along Birta Nang Pale Nipai Cricket Homar Koi Surihini Rengkoi Ani Karbi Anglong Autonomous Council CEM Wangji Pupen Rong Marjong Arat Doan Ningkarong Pen Kahong Rinti Rong Marjong Arong Nerkep Kep Adondo Lapen Apai Bang Parop Posuse Arato Lapen Tu Pinap 33rd Rong Marjong Arong Mahangatek Arning Katalon Along Rong Kep Arat Tachitongji Laki Mentila Pendang Lok Cek Sulang Sulapen Politeknik Angkang Arat Doan Chitongji Rong Aradatum Ing Hong Prong Pensi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Apan Kang Hong Prong Pensi Dolo Pusi Rong Marjong Development Committee Chunbang Mojasing Tisulapen Thong Teron Treasurer RDC Atumpen Pachinipon Ding atum mati iltum Karbi Anglong cari bang puak ke hai CM sar ke hai dame bang jipun iltum arjulong sina lamcak na cipi iltum rong si tibok tere arat doan tamin iltum ding karong pohong pen ke bang ji mate tarik kriket homani abang ke dagrong marjong mahang ke thega ni katalon lo las hala bang soni alang litum ke doan ke thege ding atum ta mela dag nang chitong don jibisun tum bir talong pon se tibok tere arat doan cuti ke chong arat doan atum cheta melang tum karjulong an arat tum bangke aneng karong parpi galam lo asalang li phan lapu mentila hawar asai na ke alang li kewang la an avelang pusi pula se non phong bang ke alang li dak na chetong don bek jipu lamchak nang chipi pe na joini nilitum tibok tere arong arat atum an nilitum rong side de tibok tere arong atum an cheta mi alang li long lamchak lam the sita menang karjudi po phansi kewang ye phansi sikhe dang bom lo asi hala bang soni nang barja ni abang ke lapu sonan lo ada bayi therok sipen ke lada alang li tom phan chong hong maning ding po pusi ni tum lam the long pon asi pinya ni abang ke lapu son lo pini ke tarik krihina ni asi pini khela dhula mate khela bari me huta ni tum bipon lo abang la si pinap hala bang so ni hu se alang li tum kilong an market hexer ser ke pathua tum an sitami nong ke pajirang ding abang ke pinap hala bang so por hu se pajir pon po pusi ni tum pen yut kumutia tum pen tum hin pen bitanang pipon long tang men sing kisok apen samsing an se nil tum han dim klong na pek ajoi ne pen nil tum dak rong seng lo ningkan thom kep ra thom pleng lo pini la sinil tum ko la son nang thaksi nili hin pen ken nili uwe gimi tum hana chuning ri lo nili pining nili ya kong kom tang lo la an ningkan thom kep ra ka thom tamen nili klem pon bom lo pangcheng klem pon bom lo pachun pon bom lo tamen nili pining un elo pusta nili pudu lo tame uwe mitum pulo bidi sere nang cirap nunta bangso bangke ni litum non bangke uwe mitum sini litum klempon fokusi ake hai litum Karbi Anglong ASEM tuliram long ha ke hai bangji po alang litum nang than pen ni litum ta ini ngarong aje pen ni litum ta cirap citu dung si ni litum bangso age tami ni litum alang lipan bangji po ni cite pen sini litum cirap citu pen bunai dung lo lasi muning adap mana pina adap nilitum alang yagle ake hai baji kep kri sim lom nang leji pusidak nilitum han birta la yutum nang than lo lasi la swateng bes nilitum ta muning adap sami nilitum dak chong hong prong pen alang lipan ninga chithe pen alang lipan hong ikpo lasi nilitum bangso insam jin pen pu arong alon pen nilitum bangso amai same pachun pidun po pusi nili hin pen
nili seget rong marjong development committee a secretary hin pen nili tami lamchak ki chak du Karbi prime time ang kila pons kang ton pigla dumithak mi kurwang thu